lawan Bang Acil nang bebeju hirang di belakang sampian dia kacil anak pian tapi gincu habang binanya sudah belekian jadi wan anak Acil mun sudah beleki kami mendoakan mudahan cilainya itu ruhoi rahayu mudahan tuntung pandang bahasa di kampung amun nang kayang itu bungas nang bebenaran istilah umai kata belunya gin kita hadang lagi lawan pengantin nang di pelaminan tadi sudah ulun lawan pian menyapa akan jadi lawan pengantin nang dua laki binian sedikit dari ulun pesan pemadihinan bila malam ini kada usah asaan karena pengantin sudah dihalalakan artinya nang laki waktu nang bini ampunnya beretaan jadi nang malam ini kada usah asaan karena pahmin tuha paham saberetaan paling kamarian pisiti beut ranjang supaya malam ini kada tapi karikotan jual bang di rumah kada tapi beguyangan dalam beguyangan mendapat sampai karangan bunga di pelaminan bercubit mesra para jomblo mulutnya menganga hari raya ujar banyak tamu di hilir ada jua di hulu kami haturkan ini untukmu moga bahagia sepanjang waktu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa taraji hatbata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa taraji hatbata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ada kedelai dibuat tahu jual emas 24 karat jika mau kau jadi istriku aku beli seperangkat alat sholat beli selendang ke pasar malam langsung dipakai ke pengajian siapa bilang pacaran haram kalau jadinya ke pelaminan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji abata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji abata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa abiyati abadan wa shifaiha wa nuril absari wa وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدا وشفيها ونور الأبصار
masyhur ing Nuswantara dadi waliyo dadi raja dadi waliyo dadi raja Joko Tingkir wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara dadi waliyo dadi raja dadi waliyo dadi raja salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Joko Tingkir Joko gagas regep zikir status yatim piatu bisa sukses karena mituhu bisa sukses karena mituhu legenda di Joko Tingkir Joko gagas regep zikir status yatim piatu bisa sukses karena mituhu bisa sukses karena mituhu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alayhi ilahi ya ilahi Rabbi ya Rasul ya Rasulullah ilahi Rabbi ya Rasulullah aha awa
Tanya rujuk Dawud Jimampai Paikat laki dadayan kain Ilahi Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban Lawan bapak ibu ini seberataan Dari ulur pemula ada mau ucap salam Jadi nang lawan pian nang mendengarkan Baik nang di muka nang ada di hadapan Atau di kiri acil nang bejualan Atau nang di kanan ibu-ibu di warungan Jadi nang tidak lupa ulun nang pemula tadi mengucap salam Jadi nang tuh sempian kayaknya dijawab bahkan Mungkin sekali lagi ulun membuliki akan Bilanya pian ada mendengarkan Anggaran menjawab salam suatu kewajiban Jadi sekali lagi ulun membuliki akan Assalamualaikum kami mengucap salam Waalaikumsalam kami beri jawaban Lalu terima kasih lawan pian seberataan Nang mana bang sudah nang menjawab salam Jadi kita berdoa hari ini seberataan Berkat bang kita pemula mau ucap salam Mudahan berataan panjang umur sehat badan Mudahan kita selalu dalam lindungan dunia wan akhirat berataan salamatan lah salamatan Jadi matihin ulun mau ucapakan Ini nang pemula sini segala puji bagi Allah Dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan Kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman Kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan Kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak lupa ketinggalan Lalu kita bersyukur pulang seberataan Berkat bang kita hari ini tak kumpulan Artinya berataan kita masih diberi umur nang panjang Sehingga bang kita hari ini nang berdapatan Lalu alhamdulillah buntian diucapkan Jadi tak lupa ulun menghimbau pian Sebelum madihin lanjut dahulu bertepuk tangan Alah tepuk tangan Jadi bang ulun madihin mana rusakan Tentunya tidak lupa hari ini mau ucapakan Ulun mewakili pastinya serombongan Kepada tuan rumah nang sudah mengundang Lawan bang kami pastinya serombongan Jadi nang tu sidinnya nang lagi berdudukan Nang bebaju biru nang ada di hadapan Pak Ai terima kasih banyak nang lawan pian Jadi nang tidak lupa kita nih berjumpa di sini saberataan Di dalam acara resepsi pengantinan Ini disanya omleh ama wang kanan Itu kabupatennya nih di kandangan Selamat berjumpa lawan kami seberataan Di acara hari ini kita nang berdepatan Jadi tak lupa pulang kita berdoa tentunya seberataan Mudahan nih acara ini dilancarkan
sampai bang akhir harinya nang kada hujan marahan nang kada panas asal nang kaina hujan kada diturunakan. Jadi kita berdoa pastinya sebertaan mudahan nih acara diberi keberkahan. Allah keberkahan lawan pangtian pulang kami ucapkan ini wabil khususnya kepada tuan rumah nang ada di hadapan. Ulun mewakili di sini nang sarumbungan kami meminta maaf bila ada kesalahan baik nang sikap atau pang ucapan kaina dalam madihin nang maulah sampian dalam hati kada nyaman. Nang jelasnya ulun madihin belelejeran kada memakai buku kada memakai catatan nang apa dilihat ulun ni marinciakan. Jadi nang lawan acil nang sudah hendak pulihkan mudahan cilai pian selamat tentu di jalan. Jadi nang tidak lupa tapi ulun ucapkan kepada ibu-ibu nang jauh berdirian jadi lawan pian kasini bakumpulan. Jadi nang tidak lupa ulun nang tidak lupa hari ini mau ucapakan lawan paman isduger hati-hati pian karena si Tintin tadi hendak tarujuk acil nang ginco sing habangan. Jadi nang lawan paman isdugir bejualan kami nang tidak lupa lawan pian mendoakan mudahan manai pian laris manis dagangan bila nang hendak habis lah kasih diberiakan jadi madihin ulun mana rusakan hanyar suah maliat paai ulun saumuran ada pang depur di bawah di belakang liwar lium sidin nyaman benar pabawaan istilah tupang kata kemana aja bejalanan tatap sidin membawa di belakang padepuran. Apabila sidin kaina lapar di jalan kira sambil besok pida kawa memasakan. Jadi nang lawan acil nang lalu di hadapan mudahan sidin selalu disehatkan badan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan lawan acil baju hirang nang karudung hirang jadi wan acil nang karudung habang sidin bejalan bajunya beangkatan di sini cilai kita kadang-kadang kau benjiran. Jadi kita berdoa pastinya sebertaan mudahan kampung sini khususnya nih amawang kanan wabil khususnya kita nih kandangan nang mana nang banjir mudahan disurutakan. Jadi berdoa kita sebertaan jadi nang lawan kaya sidin nang besalamat kira ulun kaya pian hendak memberi sawiran padahal pang amplok tuyat ada di kantongan pinanya pang sidin belum memberi sahuan. Jadi wan kai ulun doakan hari ini mudahan kai pian sehat setiap hari istilah bang kata pian tuha kaladi biar nang makin tuha tapi masih tak gencangin alat tak gencangin. Jadi madihin ulun melanjutakan kepada ibu-ibu ayu pang pian bakumpulan nang mana di warung pian nang beparakan tampulo bemadihin kami memainakan kaina imbah ini kami mungkin besatup satu mat kami bertahan. Jadi nang lawan ibu di muka nang bejalan bilang nang lambat benar setiap lingkangan. Jadi kita doakan mudahan sidin laju berjalan
sehingga Bang Pian laka sampai ke tujuan. Jadi tak lupa ulun mau ucapkan kita madihin hari ini bagagayaan. Acil bakandaraan semes lalu di hadapan umak ada tak tahu mantang kada sing pupukan. Cilai wintarila kita nang bagayaan. Mudahan Acil tadi selamat sampai ke tujuan. Alah ke tujuan. Jadi madihin ulun mana rusakan. Jadi lawan pengantin yang ada di Palaminan. Kita berucap pengantin selamat hari ini. Kita nih berjumpa di sini nang berdebatan. Jadi ngaran pengantin ulun menyebutakan. Jadi ngitu Riri lawan ngitu Kamal pengantinnya Bangaran. Yakah tuh Riri karena pengantinnya umay nang bebinian. Mata pina menciling pinanya salah menyambetakan. Jadi iya air Riri dan juga Abang Kamal nang di Palaminan. Mudahan pengantin pian nang pastinya selalu disihatakan. Mudahan Abang Kamal selalu dikuatakan. Sehingga bulan puasa kakak Riri Betiana. Ala Betiana. Jadi madihin pulang ulun lanjuti. Jadi lawan pengantin nang di Palaminan. Tadi sudah ulun lawan pian menyapaakan. Jadi lawan pengantin nang dua laki binian. Sedikit dari ulun pesan pemadihinan. Bila malam ini kada usah asaan. Karena pengantin sudah dihalalakan. Artinya nang laki waktu nang bini ampunnya beretaan. Jadi nang malam ini kada usah asaan. Karena pang mintuha paham saberetaan. Paling kamarian pisiti beut ranjang. Supaya malam ini kada tapi karikotan. Jual bang di rumah kada tapi beguyangan. Ala begoyangan. Jadi bang kami terus melanjutkan lawan nang bapak ibu di sini saberetaan. Di amawang kanan kami hanya sekali di sini mabadihinan. Nang rajin bang suwa kami di amawang kiri sekalinya bang di sini. Itu alhamdulillah lawan pian betamuan. Jadi kita berdoa pastinya saberetaan. Mudahan kampung sini khususnya amawang kanan. Mudahan kampung sini itu selalu aman. Mudahan terhindar itu nang dari bala musibah apapun jua. Mudahan diselamatkan. Mudahan kampung pian diberi keberkahan. Sehingga masyarakatnya begawi para jakian. Para jakian. Jadi madihin ulun nang malanjuti. Jadi nang lawan pian pulang nang ada di sini. Lawan tuan rumah tak lupa ulun sabae. Lawan Acil beju hirang saikungan tuh hari ini. Jadi nang Acil manyo berang nang hati-hati. Cilai lihat tibang motor kanan atau ke kiri. Liwar turis kaning harap benar tak kenali. Amun kami di kampung istilah rupai ringgi. Istilah bang kata kaya nang turus ringgi. Jadi nang lawan Acil sedikit ulun padahi. Bila berturis kaning cilai dinya nyarake. Bila nang kada nyarak palitakan burit panci. Alah burit panci
Jadi madihin ulun menarusakan, jadi nang lawan abang nang baju sasirangan, nang berwarna biru nang ada di hadapan. Kakaknya pengantin ujar nang lalakian, padahal nang maundang di belakang ada sarang. Ulun nang bemadihin kurang lebih 15 menit, umai 20-an. Kada tuan rumah sedikit memberi sawiran, padahal jaka ada berangai duit pajah nang tak sisa di kantongan. Supaya madihin ulun kawa menarusakan, ngaran nang kita duit kada dibawa mati, mana nang besadakah ongkos kita kesan mati. Cuman bila memberi harus nang ikhlas hati, supaya pahalanya hidup sampai ke mati. Jadi lawan abangnya nang ada di muka sini, abehnya pengantin mangai sakadar mangorehinge, maka tak korehing maung kayakan lawan gigi. Mantang nang gigi sidin taliat pinarapi, jadi lawan pengantin lawan abehnya pengantin ulun nang mau cape. Ada 5.000 acil maung kaye, ulun cilai bejelen jelas ulun pa ay rugi. Jangan pian beparak atarakan to kasini, istilah pangkai umpat lalu membawa hayam kandaraan sidin mati. Jadi lawan acil kahi kepang sedikit, ngalih nang lalu kae sidin membawa hayam. Ulun doakan hari ini sekalinya ngitu itik tak salah meliati, mudahan kae dilencarakan rejeki, usaha betukar itik mudahan diberkahi. Jadi pak ini tak salah menjulungi, ini nih yai kawan anang pian beri inya kisah menjulung, padahal pak aita supane. Jadi nang 5.000 pamulaan nih memberi, kita nang bemadihin bila sawiran banyak madihin sampai tanari. Bila nang iniannya madihin ulun akhiri. Jadi nang lawan bapak nang ada di muka sini, nang kopiah putih sasingot talabete. Jadi nang dihiganya ada nang tahi lalat, sidin nang tak kenali. Jadi dia tahi lalat ulun bingung mulai tadi, itulah yang tahi lalat kayak tahi biri-biri. Jadi wan bapak ulun nang begayaan, jadi nang lawan pian sakadar nang behiburan. Jadi nang lawan ini nang tadi memberi mancing abehnya pengantin nang ada tuh maliati. Jadi nang 5.000 tadi sidin memberi, mudahan cilai pian itu nang panjang umur sehat setiap hari. Mudahan ini dilancarkan rejeki, mudahan sabarataan kita kawan naik haji. Alah naik haji. Jadi tak lupa ulun nang mau cape, amunnya naik haji jelas kami nang bujang paai kain holo karena belum bebini. Jadi doakan kami nang bujang tuh di sini, mudahan beretaan dilancarkan rejeki, sehingga kita nang bujang dia nang lakas bebini. Lakas bebini. Jadi madihin ulun mana rusakan, mana acil nang tadi nang duit menampayakan. Pinanya lawan ulun sidin nang mandustai, nang bebejebu abu nang bebisik hari ini, mana duit
sampian tadi memberi kade jadi padahal cilai ulun sakadar mamadehi bila sudah taniat tadi nang hendak memberi bila nang kade jadi ngalih saumpama mati jadi madihin ulun mana rusakan jadi nang tidak lupa pulang ulun ucapkan kepada tuan rumah nang sudah maundang adakah di rumah kipas angin beisian bujur bang arinya apa ai nang hendak hujan cuma nang tatap aja ulun nang bebalohan dahi ulun aja nalir sabikian jadi wantuan rumah bila ada kipas angin di rumah kada tak pakai bawa akan kasine supaya bemadihin kada tapi tak panase jadi nang lawan kian ulun nang mamadahe tadi mulai bisukan wadai song-song di atare ada labihan lagi wadainya di sini wadai nang agar-agar lawan wadai pangantin sidin nang memberi jadi terima kasih banyak kami ucape cuma nang tuh benyunya benyu aku waannya nang ada di muka sini ini gintang paai kami mah ambil surangan tadi bejelan manonte jadi wantuan rumah pian paham mengerti jadi jer benyunya di belakang tak sembunyi sekalinya pang ada tuan rumah maatare pian jua maatar kada pang maandak paai di muka sini habis paai jua ulun tangalih marasai jadi pang wadainya sudah nang hendak habis sadangai ditambahi jadi matiin ulun lanjut hari ini lawan acil-acil nang ada di pinggir jalan kasihan paman lalu dasar ngalih bebujuran maka motor sidin di muka betulisan ada nang detu ulin lawan ngapatuhin tadi kada jelas maliatakan nang jelas di belakang ada satu dun pisang mudah sidin selamat ke tujuan jadi wan bapak terima kasih hari ini kipas angin sudah ada sidin nang maatare cuman tak lambat salang betataki hari ini lalu terima kasih pak lah nang hari ini cuman imbah maandak iat kada dibujuri bilang asal kipas angin sudah mau dihidupi jurang kapalannya katakan kana dehi monto tak bawah kana paai kaki jadi nang kawan ulun paai sudah membujuri pian beduduk aja paai senyum nang gigi jadi nang terima kasih lawan pian hari ini karena kipas angin cilai sudah menjulungi jadi bemadihin kada tapi tak panase mana abehnya pangantin pinanya sidin besembunyi kada deta lihat lagi duduk di sini jadi wan abehnya pangantin ulun nang mah ucape ulun bagaya aja masalah sawiran tadi kikira bang sidin disambet tak sopane jadi wantu sampian bagaya aja hari ini sakadar bemadihin ulun bagayaan cuman bagaya ulun imbahan no bebujuran dalam bebujuran jadi madihin paai ulun lanjutkan jadi nang lawan ini seberataan lawan pang acil nang bebeju hirang di belakang sempian ia kacil anak pian tapi gincu habang pinanya sudah belekian jadi wan anak acil mun sudah beleki kami mendoakan mudahan cilai inya itu ruhui rahayu mudahan tuntung pandang bahasa di kampung amun nang
umay yang itu bungas nang bebenaran istilah umay kata belunya gin kita hadang lagi memberi rokok dasar tak salah pasti karena ulun berokok kada bisa memadai paling ini rokok gesan kami ramin kami karena LA12 lawan jua pancisnya sempurna dijulungi padahal bangai ulun kada bisa berokok na ulun memadai jadi amunnya marokoi lawan bini kira bisa aja apabila sudah berisi sudah berisi jadi madihin ulun mana rusakan jadi nang bemadihin ulun melanjutakan lawan bapak ibu pastinya seberataan kita berjumpa di sini nang bertemuan di dalam nih acara ujar ulun pangantinan bangai di balaminan ada mandedeh wantangan nang inya tuh bebejo sama saberataan jadi nang lawan kakak nang ada di palaminan mudahan beretaan buhentian sehat badan lawan bang acil nang lalu di depan sidin manguri hingi padahal laki behigen jadi nang lawan sidin nang laki binian moden sidin selalu disehatakan moden hajat sidin itu dikabulkan jadi madihin ulun mana rusakan jadi tak lupa ulun nima ucapakan kepada tumpang kakak nang ada di muhara lawang nang bebeju putih senyum kama manisan nah ulun mandedeh kainah lawan tangan marah sudah beleki alapio gesan piano jadi nang lawan kakak nang ada di muhara lawang kaai ulun beke ya sakadar mah iburakan jadi nang tidak lupa benyukupi matarakan salinya tuan rumah abehnya tuh pangantin nang membawa akan jadi benyukupi ulun kade bisa memakan mana nang rasa ngalih jua rasa behayat kalau imbah manginom harau umay kasurupan ala kasurupan jadi madihin kami mana rusakan jadi terima kasih lawan abehnya pangantin kami mau ucapakan karena kopi sidin mau ulahakan kopinya tak tandak bilang kada sing haruan terima kasih tetap kami ucapkan pinanya maulah bededes beretaan jadi nang kada papa untung juga ada kopi sidin maatarakan jadi nang lawan pian nang hanyar datangan kami berucap pastinya selamat datang nang mana belum makan silahkan hulu makanan jadi madihin ulun mana rusakan tampulu tuh sempian di sini tak kumpulan alangkah baiknya kita gesan pangantin bertaan mendoakan bila ulun berdoa pian maaminakan jadi gesan pangantin kita mendoakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudahan kakak Riri dan juga kakak Kamal inya laki binian
mudahan panjang umur inya nang sehat badan, mudahan panganten rezeki dilancarkan, usaha panganten diberi keberkahan, hajat panganten mudahan dikabulkan, mudahan panganten inya rohoi rahayu, mudahan tontong pandang, mudahan panganten inya pang menjadi keluarga sakinah dan juga tu mawaddah dan juga tu warahmah. Kita mendoakan mudahan panganten selalu dalam lindungan, selalu bahagia buat pian merasakan, mudahan panganten selalu selamatan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan, telah terpisahkan. Jadi madihin ulun nang malanjuti, jadi nang lawan bapak ibu nang di sini. Pinanya bemadihin ini nang pamulaan, sakadar lawan pian kami mengenalkan. Pada rombongan kami setiap orang maundang, pasti nang bemadihin kami menampilkan. Niat tujuan kami menghibur buhan pian, juga selain itu kami niat melestarikan kesenian kita seberetaan, supaya kesenian kita selalu berkembang. Contoh nang olon bawa kaya bemadihinan, mudahan kesenian kita seberetaan ini nang pastinya selalu tuh berkembang. Mudahan kesenian kada sampai hilang, lah sampai hilang. Jadi madihin binanya hendak berhenti, karena lawas bemadihin 5.000-annya dia diberi. Tetap terima kasih ini nang tupang paai sudah ujar rejeki, ngarannya rejeki sudah ditakar ilahi. Tetap ulun bersyukur itu alhamdulillah ulun ucapkan hari ini. Jadi nang lawan pian itu seberetaan, jadi lawan acil nang lalu di hadapan, pinanya nang di belakang anak sidin bebinian. Jadi ulun berlanjut ini membawa akan, ini vokalis kami sudah datang ke tujuan. Sidin bang di rumah tadi banyak auran, sehingga bang kesini sidin bahkan deraan. Jadi alhamdulillah selamatan nih di jalan, sehingga lawan kita kini nang bertemuan. Jadi kita berdoa ini seberetaan, bila ulun berdoa buan pian diaminakan, biar dalam hati kada usah nang benyaringan. Jadi bang doa ulun mau ucapakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan bertaan kita nang panjang umur, mudahan selalu sehat, mudahan sehat kita di jalan taat, mudahan sehat kita nang walafiat, mudahan bang terhindar dari hal-hal nang jahat, mudahan bertaan rezeki tambah meningkat, ngapa usaha kita mudahan tuh berberkat, mudahan bertaan kita nang kabul hajat, baik nang hajat dunia atau nang hajat akhirat. Jadi berdoa kita seberetaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan beretaan kita nang dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad, mudahan beretaan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat, halah ke akhirat.
jadi madihin ulun melanjutakan pinanya bemadihin kami nang hendak bertahan jadi meminta maaf minta rela lawan kiat juga terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang ulun minta maaf bila tak salah ucap maulah tu sampian dalam hati kada nyaman mungkin bemadihin satu mat ulun bertahan kaina imbah ini disambung salawatan jadi bang pantun ulun hendak membawa akad kikira pantun ini pak ainang panutupan jadi terakhir ulun mau ucapakan langsung aja tak lupa ulun mau ucapakan lawan bang kakak nang pian hanyar datang jadi nang lawan pian kaai selamat datang ngalih tu direyo kalau inya berpacaran jadi tak lupa kami mendoakan mudahan kakak-kakak inya nang sehat badan sehingga di lain waktu kau pulang bertemuan jadi terakhir ulun membawa pantun sebagai panutupan apabila jerujuk ini daun jim mempai ada paikat lagi ini dadayan kain apabila jodoh hari ini tupang sampai menjelang pastinya hari pengantin si 45 jilai kuriding patah ada patah sabila hendaknya dihigak aja kami sarumbungan hari ini mendoakan mudahan tu pengantin sakinah mawaddah warahmah mudahan tu pengantin selalu bahagia bila kita itu mencuri landak ada nang kura-kura hendaknya di perumahan kami hendak permisi satu mat hendak bermandak terbang kami besatop satu mat kami bertahan lalu terakhir ulun mau ucapakan ulun minta maaf bila ada kesalahan jadi terima kasih pian Tuhan tadi memberi rukung ini cuman bang rukunya siapa menyumpani jadi terima kasih lawan abang hari ini mudahan bang pian dilancarkan rezeki jadi lawan pian ulun nang mau ucapi sudah nang tadi pantun ulun nang membawai mungkin bemadihin ulun hendak berhenti lalu terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum minta rela bertaat ilahi terbang bersantap suara bertahan